Waalaikumsalam. Hari ini kita di Pasaman Barat. Welcome back to my channel Robi Gensu di Kabupaten Padang Pariaman Luwak Lampung dia Posa boy. Terima kasih. Hari ini kita Pak Dewan. ya Jo udah ambon yang gagah kok. Di Pasaman Barat di Kadai. Kadai uni guri-gurinya. Kok dicoba lontong gue paku. Kok kami numpe talu ah. Sukses selalu Pasaman Barat. Sehat selalu insyaallah. Selalu dalam lindungan Allah. Kamtipmas, I love you so much. Terancak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan lagi WA sama Mr. Putin di Rusia. Asabuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di Pasaman Barat. Siap. Langsung disambut oleh Assalamualaikum Pak Dewan. Dewan kita, Bapak Dalius Kinali. Alhamdulillah. Terancak banget. Lasu. Mantap. Berkah selalu. Teh talu lama. Kita mencari teh talu. Teh talu Woi, lama. siap Oke. dah. Alhamdulillah. Salam hangat dari kami Gensus Entertainment bersama Bapak Dalius Kinali. Welcome to the Pasaman Barat. Barat. Apa saboy? Mau kasih. Iya. Oke guys, kita udah nyampe di event acara nih ya. Akikahnya Muhammad Dwi Riza Casmara dan Muhammad Dio Riza Casmara, kembar. Ya. Acaranya seru banget guys. Oke. Mantap. Di Pasaman Barat. Kita mau sholat zuhur dulu. Ya bismillah. Nah, izin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tuh Robi Gensus lagi foto-foto dia. Artis dia. Artis Kucing Aye. Segera 2 Kucing Aye di YouTube Alita RTV dan Gensus Musik. Bismillah. Hey Jo, lama kan Jo? Udah. Satu tapi lama mana Jo? Wih lasu. Uncuko yo DJ. Doyan jengkol. Asaboy. Terima kasih. Wih mantap. Mas Kucing Aye tuh. Kucing Aye. Cepet lah sholat. Oh ya, ini tayar serta. Serta Jo. Kucing Aye tuh dah. Kucing Aye. Let's go. Oke guys, artis Robi Gensus. Wih, Robi Gensus, Asaboy. Terima kasih. Abang Robi Gensus. Ya, Hari ini konser di mana nih? di Pasaman Barat. Pasaman Barat. Iya. Rancai lah Jasko. Itu budget parah kalau pakai Jasko. Sus. 30 juta. 30 juta. Iya. Sekali main panggung. Ya 30, 15, 25 lah. Oke, rancai lah. Iya. Tapi awal boleh foto bareng. Oh, mudah siap. Asaboy. Masih. Robi Gensus. Tinggal apa? Ganti mana? Ya, jangan lupa ya. Konser langsung. Jangan. Oh, Ini siap. bang gua. Ayo, siap. Jutaan orang langsung tunggu. Siap ya. Jangan